ke a o abuse ko yentseng ha o je mo ntlong mo ha o je o hlapi o maka man hey wa tina wa maka akibuyi maka mora man o mpitse di camera tse manje uhamba mangabe wa bua maka o bua maka wa tseba hore a o sebetsa ngobane ke nne qeta go sebetsa mo ntlong aina eng mangwane ke tswa kae beyolanda thina oshuta akavumelekanga ukuphuma that's why umaka that's why ngithi umaka ngihlezi ngila endlini ngihlezi ngila so yiko kuza ukuthi utswile jwang because wena awubahlatswe abazali bami bashonile ngihlala nomamncane uyangiklinisa endlini yonke into yenziwa yimi abantwana bakhe abayenzi lutho unabantwana bangaki yena umamncane unabantwana ababili mamncane bangakanani bona badalanyana kimi amantombazana Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ni LAVAWS pronounce lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibalele ngosisi la nosisi uthi unenxaka onayo ucela nje uthi Jozi Bioscope ingenelele sathi sisi wami sakhawuleze sifike lapho sisi wami kunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila nami sisi wami. Bengisacela wena sisi wami nje ukuthi uzi-introduce ukuthi ubani kwaye wayisilana namhlanje siJozi Bioscope. Igama lami nguDipulelo ngibhalele iJozi Bioscope ngoba abazali bami bashonile ngihlala nomamncane uyangiklinisa endlini yonke into yenziwa yimi abantwana bakhe abayenzi lutho wait so mawuthi uhlala nomamncane uabuse yaklinisa endlini abantwana bakhe abayenzi nix unabantwana abangaki yena umamncane unabantwana ababili mamncane bangakanani bona badalanyana kimi amantombazana badala la kwena so yonke lento kumele yenzakala endlini igcina seyenziwa nguwe yenziwa yimi yonke into endlini why basebenza laba abakhe abantwana mhlawumbe cha basebenza abantwana bakhe wena uyasebenza usafunda ngisafunda isikole so manje makumele wenze yonke lento lena ngikubuza ngoba ngifuna ukunderstand ngixolisa mangabe ngikubuza ama question amaningi mangabe wenza yonke lento yokuthi kumele wenze uqine washe wenze yonke leyo nto ngoba uthi uyaku-abuse kusuke bona bekuphi labo sisi laba abanye basuke bakhona ngesinye isikhathi ebusuku bahamba ebusuku bayaphuza naye mamncane uyaphuza wena ungaphuzi and basale bekunikeza wonke lo msebenzi mayingabe bayaphuma baya la baya khona banikeza mina yonke umsebenzi bona bayenzi lutho nje endlini no nge-understand no yini mhlambe bathatha advantage yokuthi bakugcinile wena ngoba uthi uhlala noma mncane abazali bakho bona bakuphi abazali bashonile abakho bashona bashonile uma mncane uye wangithatha umama eceda ukunqashwa no ngiyaxolisa wena sisi wami kuzwa lokho ukuthi abazali bashona and manje nami ngiva ubuhlungu ukuthi mawuthi umamncane wakho ozalwa nomama wakho straight wayezokwenza kanje ngoba nawe ingane yakho uyafana nabo laba abanye yabo and kwaye wena usasesikolweni kwamele uye esikoleni uyonakana nezincwadi isikhathi sokunakana nezincwadi uzosifumana kanjani mayingabe ubusy uyawasha wenza yonke leyo nto for abantu abanezandla nabo ngokwabo ukwazama kodwa ukuthi mhlambe uthethe naye umomncinci umhlalise phansi uthi no umomncinci lento iyangi-affecta ngoba manje ngisasesikolweni mina ngizamile ukuhlala naye phansi kodwa akakushintshi lutho kusasenjalo ayikho into eshintshayo no hayi ngiya-understand wena sisi wami uthi kude kungakanani la nihlala khona ngoba uthe sifike sipake khona la akukho kude futhi singawokha kusiye ngakhona singawokha okay no customers Mr Jones Mr G let's go my good sis uthi nani ufuna uncedo la ngiyaxolisa manoni ukuthi uve ngathi manje ngigxila ngembuzo ngekuthi lento ayingiphathi kakuhle yabo ukuthi ngoba nawe you are part of ifamily awakho amanye amalungu efamily mhlawumbe owaziyo okwazama ukuthi uba reportele le case ukuthi ayibona kungixakeka lana uma mncane akangiphathanga kakuhle bakhona ngirepotile kodwa nje uma mncane uyayiphika yonke into nje akavumi kuba ngathi nihleli kamnandi ekhaya kube ngathi sihleli kamnandi engizona ingane zakhe ngoba uthi asisebenzi so ziphilela nje utshwala nje kuphela ziphilela utshwala nje kuphela
No, ithanda ukuba nzima lento ngoba ngiyazi nina nababukeli le situation usisi obhekane nayo is not the only one obhekane nayo. Khona amanye ama situations uthole efamilini kukhona umntana kaAnti, khona umntana kaBhuti okhuliswayo lapha efamilini ngoba uBhuti mhlambe ubambeke ngomsebenzi or umalume ubambeke ngomsebenzi wherever khona. Uthole mhlambe sebethatha iadvantage yayo yonke lento ukuthi akekho umzali omzalayo lo mntana ngoba bamgcinile and bamnikeza ukudla sebegcina sebethatha iadvantage yayo yonke leyo nto. Kodwa bengalibali ukuthi baspoila zona le ingane zabo abazizalayo bona ngoba le ingane abazizalayo bona mabengasekho emhlabeni yizona ezosala sezikhona lapha ekhayeni and ikhaya izoliphatha kanjani mangabe zisaspoileka manje abazali besaphila uyayibona aba understand bona ukuthi mase sekahambile emhlabeni uma wona lamantombazana azohlupheka wena umuntu ozophumelela ngoba uyimisela uyakwazi uqala ukupheka namhlanje uyabo awuqala ukuwasha on that day uyangithola. Okay, ay sizole. Ngibona i-sign la ithi beware of the dogs. Khona ezinja nezinja. Khona inja. Ivalelo ngale. Ivalelo? Ivalelo. Ey mama, igazi lami nje nezinja into engahlangani. Angithola. Hayi zona ukuthi ngiyazonda kodwa nje. Ay bahlala la. No, ngangena ungicelele yena uAnti. Ngangena ngaphakathi umcele nje umtshela ukuthi kunabantu abakucelayo la. Okay guys, so into esiyenza njengamanje ngoba niyabona usisi usasicelela yena uAnti ukuthi ephumele ngaphandle. Singabe ngasibonise sithi sesingena ngoba sesingena bo. Oh. Uma ngimpithethe i-camera kinjani So Auntie senibona. yebo Ninjani umuntu omdala? Ngiyaphila nami bengisacela uma ephumele ngaphandle. yini Oh singabantu beJozi Bioscope umuntu omdala. Igama lami ngolava. Okopa uhle anyani mama angisengihlonipha umnyango wakho umuntu omdala ukuthi manje naba singamela nje lapha ekoneni uAnti sengihlonipha ukuthi singame eminyango wakho umuntu omdala yabo ngoba yini so mama igama nguLavas ngoba bengishilo from iJozi Bioscope isipalele unono lana ngisho ukuthi ehlelweni lethu masi ngabantu abanceda umuntu mayengabe unenkinga emndenini ngicela umama engangibaleki unalinkinga yangi yena unalinkinga yangi ngikopa imamele mama ukuthi why silana siJozi Bioscope namhlanje no bengisacela ngicela ukuthi ungasabi ne angithi sifuna ukuthi silungise that's why usibizile bengicela ukuthi sitshele uAnti ukuthi why silana namhlanje mangwane ke ba ngoletse bane ne ke kupile thuso bona hobane wang abuse and then nase ke kgathetse ke abuse ke o abuse ko yentseng ha o ji montlong mo ha o ji a hlapi ko abuse ko yetsang mangwane magantsulo etswa ke nna bana ba wa ba etse next month ngwana santse o sebetse montlong kanti wena batla o dlala fela o tsamaye le bashimane ke tsamaye bashimane ba fina ari ke miyentseng abuthi ngwane o uyasho mama uthi wena ngithi unamantombazana awu2 akhona la ekhaya abantwana bakho abawu2 bathusana iyo ntwa ibuwang bakayibona manje batswile bayileka baba omungu lesikolo ngomunga kitsibile kanti bayafunda uthe abafunde nje bonke ababali bana ba mangwane manje wayima umuntu omdala umaka ngwane omaka singabafonela mhlawumbe osiye esikolweni la ufunda khona omunye kine di phone number tsabona mara awubazi kahle umuntu omdala uthi baphi njengamanje ilento ishoyo yakibathi mako omungu lesikolo esikolweni mangwane ngwane omaka abuthi umaka so mama wena umntana abuse nakani ke mo abuse jwang ha jang ngwane no and mina ayikho lento uthe asifundi ingane zakhe ngithi zonke asifundi ingane umaka wena umaka usile ababali umaka watsiba ukababani mangwane umaka wena umaka abuse wena mama uyasho ukuthi usile ubani owashaye la ekhaya bonke bayawasha kwasha mina kuphela unamanga lo mntwana lo namanje mawungena endlini yime ngiclean bathi ingane zakho yizo ezingaclean la ekhaya aziclean kucleana yena kuphela namanga lo mntwana yo uyambhoga umaka manje hey wathina umaka akhibu imaka mbhoga manje umpitse di camera tse manje uhamba mangabuka wabhoga ubuwa maka watsiba hore a o sebetsa ngobane ke nne qeta go sebetsa mo ntlong aina ing mangwane ke tswa kae beyolanda thini shoota akavumela kanga ukuphuma that's why umaka that's why ngithi umaka ngihlezi ngila endlini yiko buza ukuthi utswile jwang because wena awubatlatswe
udula liteng if nekusabate atswe nke ba asa yena udula litenga kiri which is nice bona badula balisikwa inkiri which is a good thing umntana uhlele khona ngoba uyakumamela abakho abekho manje awazi nokuthi be naye uzophuma manje uzobona maniphuma uyanilandela maniphuma uyanilandela ha esikolong wena wathiba umaka wena manje mina kupala usebenza umaka wena umaka ngikatlu ngusikolo nthwengule ngwitling dijana ngiceda lo ngipheyile before kitswa ngibona ngikuphila nami ngibona ngathi kuphila hey umaka wena akimaka mangwani akimaka obatafela lo dlala bashimani bashimani bafing bathi ba kibana bawo babashimani ngankiri mangwani wathi ba kibona babashimani ubata freedom so it doesn't matter mama ukuthi umntana yena akaphathekanga kakuhle la kuwe yilento ishoyo ayikho wasanjwethi khale ujwe ayilo ntshwe halo ko jetse kibitsele ba malume mo wa ring ha ke motshwere hantle ngwanona nkere abatsamaya mo wa ring umbheko bona umntana ohlukumeza ungcolile mina ngiyambona ngiyasiva spirit sakhe ngaphakathi ke di process ndi amfile ntsona ke ngakela ke di tata sinditse sindi umntana wakhe sa di batla a re tshwara kodwa mntu omdala why ma uthenga impahla wena uthenga impahla separate la ngwana omaka uqinene ngorekela uncenyile fela matsatsi nyana after funeral nkere after funeral ya mamakho mara wrong wena umaka kujetse abuthi obatafela umpua hampu hlahisa di TV mpiki bua nnete bhlokwa nkere ibhloko nnete ya baba nnete nkere ya baba nnete mama akodwa ngeke phela umntana uyambona ukuthi akaphathekanga kakuhle yini mhlambe ufile ukubatla ini he ukuthi wena umphilise kakuhle njengezinye izingane zakho ngimpepe batakupepe lezi zakho ingane uyayipepe ngintate moluyinkila nkere wenwele matsatsi mbo ubephima beyangiphila umkhulu wami wabuya dijo hawareka kanti umtatela nezimali mara awukho fema reka dijo ba compromise ka ofela muntu reka dijo ke ngwana ka next door phufu ke kupile ka next door ba nne ke lapila ke re ke tswa sekolong wa kopa phufu ka phufu ka mo next door kopa dijo kopa phufu na re na phofu mo ntlong mo a re ke ha o ireki mangwane angithi andu yaphuza yena bana ba balapile fela bani ba abayo babashimani ngakere ngathi abantwana mabehluthi akanandaba ukuthi wena ulama umaka ngwana ona umaka yini umuntu omdala ukhathele mhlambe ngokuhlala naye uright ngwana okufela ustoke yazi abantwana abaningi abanye abantwana bagcina bezibulala umuntu omdala uthola umntana sekaziyengile because of such situation ngoba engazi ukuthi uzobalekela kuphi akithi bubatla kimiyetseng he ubathi umphathe kakuhle njengezinye izingane sikabana babanga mangwane na ke dula hamnate ka montlung ke tla kuhle he batla kuyetseng kupepe wawutwa he no umuntu omdala okay mayingabe inkinga awusakhona ukuhlala naye sinikeze ke thina simbone ukuthi singamthina wena ukintry batanga ulate sifoni tho batla bashimani batla wena jwale abathi it's not about ubu ngisemsebenzini bashimani nina ngisemsebenzini mina ka montlung ke dula ke le ka montlung a ke tswa sekolong ke tla ka montlung o sinyetse ina a o batla ba busy o batla ya bieng echo so sinyetse inako nhlapaula ngwana tu lento sikhuluma kusinyela inako nje wena yena unsinyetsa nako ngokukhuluma lento engamphathi kakuhle kamaka urongo mayikhuluma lento engamphathi lona wale mu believer because ngumntana and uyabonakala nawe ukuthi vele yonke lento eshoyo ulishana ngwana uyabona manje siyafonelwa ngoba si busy kunabantu abasifonelayo bafuna siyolanda inye case somewhere you understand lento umuntu omdala no urongo umuntu omdala ngiyabuza sengibuza wena no wena usakhona ukuhlala naye na usicela ula hantle yena le bana ba ka katlung no usicela phela mangasakhona isaliyo kaofela ke robetse ke liwane ka montlung bebengekho bonke and kumele ugade umuzi makungangena umuntu ezomrepha la mama uzothini akihule kuyagudla musi hayi mara makungangena umuntu usaphumile kanjalo ukuthi awuyangahule uyele hawufi it doesn't matter iveki lonke mama kanti niphila ini la niphila kanjani la ekhaya ke tloa ke sa hula motho a ka dula strateng sela ke tloa ke le haufi iSodom and Gomorrah nje la niyazenzela kwamagida sibhekane la ekhaya umaka ngwana umaka mara thina sesibuza mama ukuthi ungamoshi ifuture kamntana ngoba usazicabangela usafisa ukuthi ebe nekusasa elihle naye mangabe umuntu omdala sekakhathele ungamdedela musumntana simtholele uncedo thina simtholele nendawo yokuhlala somewhere no obvious ninkinga uyazi uzosala ngiyazi ukuthi masihamba uzosala umlwisa futhi
ukuthi wayebize ama-TV. Never ke molwesi anjwetse gore bothata ba iking. Uyakujwetsa Musindi uyayiphika wena yonke lento. Maybe nasanjwetse hantle ke tla utlwa he. No go jwetsa hantle ke tlisitse ntatemolo le malome. Yebo. Ne tlisitse batho ba baholo ntatemolo le malome mara wa tswana ona ntwe changeleng gagadi. Maruma ka o batla jwang o batla wetsaleng wena o batla wetsaleng. Okay umuntu omdala so ingcono lento lesicela ukuthi senze kanje. Thina unono ngithi manje umuntu owasishonela ngabazali. Thina sicela ukuthi simthathe ke sobona ukuthi sophila kanjani naye phambili. O batla utsamaya wena? Go betere ke tsamaye mangwana. Ha tsamaya o batla utsamaya. O batla utsamaya. Yeah, ha ona ntho e tlo changeang ha ona situation e tlo changeang. O batla utsamaya. Hayi utsamaya o ya kae because mma o nsilelene. Yeah, because angithi umphathanga kakuhle. Hlokomela ke. Yeah, umphathanga kakuhle. Hlokomela ke rena. Ithawupile. Ha ona motho o fostileng, o ithawupile. Yebo. Okay, ke tla mamela ke tla ntho e batlang he, e batlang ko wena he. Ilemi udala uyilindele le moment vele. Ke tla etsa e batlang ke yena he. Ngoba e batlwang ke yena ke ifini. Ke batle ntho e thata nna mangwana. Ha ke batle ntho e thata. Le nna ke batla ho phela ska bana ba bang. Ka re ke tronkong ka mo ka tlung. Kumele clean umntana kumele focus eincwadini zasesikolweni. Ha ke khona ho bala. Ka nako ya ho bala ke kgathetse hobane ke sebeditse ka montlung. No yayibo. Ha nna ne ke sa tsebe. Re tla bona he re etsa jwang mara tsamaya o tlo dula montlung. Ha uyatsamaya uzoqhubeka umabuser wena la. Never ke abuse never ke sam abuser if ke am abuse. But nna ne ke sa bone. Okay unana ngasifonela next time senzeni sibuye sisenzeni. Sibuye sikwenzeni. O le tlo sheba gore ke motshwere jwang o dutse jwang o tla le jwetsa yena o le thotse kae jwang. No hayi thina sikhona ku yonke indawo ku TikTok ku Facebook ku YouTube yonke indawo siJozi Bioscope manga. Ngale thola TikTok yona he. Umuntu omdala sicela ukuthi uphathe ingane ngendlela right. Umvumele umntana efunde akazelanga la ukuthi abazali bakhe abashonanga ukuthi ezoba isicathalela sakhe ukuthi ezoklinela. Asisho ukuthi engaklini. Uzoklina mara bancedisane njengeingane zonke la ekhaya. Kitla zama ngiyabona. Ndasindlu yakhe. Ngisongathi manje uyaona nina niyaphuma niyaphuza nilibele ngokuphuza utshwala. Hayi ntwe hayi lesikolo nguklina manga. Phaya manga nakije he. Ke clean pele ke sekolong. Ukumele clean before esikolweni. Ke clean before ke sekolong. Ha ke khutla tlamile ke phe ntho ngolong o shebile nna. Clean njenga wonke umntwana bana ba cleaner kaofela. Manje ngoba beko manje ku cleaner yena. Ha ona motho mongwe cleaner ke nna fela. Ha o ning. Okay. Yo ngitla thuwa ha uthoka mncane yazi into ezonceda la ekhaya yini angithini uye nengane zakho zu2 nawe wayeningenza iduty roster la ekhaya niyibeke nje la nibonisana ukuthi okay namhlanje kuklina abantu namhlanje clean abantu namhlanje clean abantu kuzoba nokuthula kanjani ngiyacabanga ukuthi iduty roster iyona ezoniceda umuntu omdala la ekhaya yikho enye into. Yeah ke duty roster lona mpuela sikho. Yeah uzombonisa yiloko okubhalayo ukuthi Monday kuklina bani namhlanje kuklina ngwana namhlanje kuklina awusisindi namhlanje kuklina wena. Uyayibona into kanjalo umuntu omdala. Okay. Uzokubonisa usishiye sinibhalele yona njenga namhlanje. Uzoyenza wena. Uzoyenza. Yeah bengakuzeli ngomqondo bethi ngoba iyenziwe uwe bengayilandeleli. Okay. Hayi never ngitayenza. Sizoyenza sonke indlu ke. TV kumele manje kunize nivume mase kufika thina abantu beTV. Abuyila ke understand. Khale ke bua. No batla bekutlisa. Yetsa he roaster ye uyate. Umuntu omdala ngicela ngiyenzeni manje. Ngicela niyenze manje. Funa futhi ne phone number yakho just in case mama sibe simane sikuthinta. Mr Jones please take inamba kamama la. Please make sure unikeze umama inamba. So make sure ukuthi sohlala sifike la. Sihlale sifike sizonicheck. Okay guys ngoba niyabona sifikile la ekhaya into esoyenza njengamanje siJozi Bioscope so make sure ukuthi ngoba sithatha ama number kamama so make sure ukuthi kancane siyafika la ekhaya sizobheka isituation ukuthi ingane ngoba sishilo na kumama ukuthi mayingabe umntana akaphathekanga kakuhle uzobuye sifonele futhi la siJozi Bioscope ngoba uyabonakala nje umomncinci ukuthi ngathi umuntu nje impatho ongenayo yamuva namagama on the way othetha ngakhona akasincengile and akamncengi nalomntana ngendlela othetha ngayo mangabe inkinga wena mbukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on jozibioscope.co.za ungalibali nokuthi sifollow einkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku Facebook sikhona ku TikTok we are Jozi Bioscope everywhere ungalibali wena mbukela ukuthi upress usubscribe ushare nama videos wethu ekwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abafuna ukwazi ukuthi befumane bexhumane neJozi Bioscope. I love you guys and I'll see you on the next episode. Thohlo